लाइव नवेंबर की तांग अहुम हाइबदी मणिपुर ना था तरुक हेना इंडिया की लामी सिंह की मखा दे सीज तौरगा थम्मिबा फाजल लगा थम्मिबा सिगी था तरुक सुरक निमित असिदा अमुक अखोइना लेबनरी वारेप सिंह से मसी थबक ओइना ओंथोकनबा अखोइ खोंजंग मखा ताना चंचिनजरकनी अदुगा ngasiगी अक्टोबर की तांग 19 असिदगिना नवेंबर की तांग 23 हाइबदी 1994 दा अखोइगी लैरिबा मणिपुर असिगी इहान हानबा स्टेट असेंबली की सेशन फंबा होबा नुमित असी फावबसे अखोइना सुबजनजरकांदा वारेप था हाइदना अखोइगी ओइबा मणिपुर की वारेप लौबगी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस नतबा डिसीजन मेकिंग ओइबा अखोइगी पाउचेगी मियोसिंगा अदुगा पॉलिटिकल पार्टी सिंगा इंटेलेक्चुअल सिंगा अदुगा मखल कयागी लैबिरिबा थिएटर वर्कर राइटर्स अदुगा आर्ट एंड कल्चर एंगेज तौबे मी मैम हाइबा मैम से पुंचलकांदा अखोइगी फ्यूचर अमगी दमकता अखोइगी पॉलिटिकल एजेंडा लोइना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव लोइना पॉलिटिकल डिमांड से लैगदबा मणिपुर की पॉलिटिकल राइट्स अमदी लीगल स्टेटस से करी ओइफम थोकपगे हाइबदुगी मतंगदा लोकेर उखो सगोलमा थियां कोंजिन हियां थांग अरगा टॉप अपुन बलुफ फोबा थांगैबन लैमा पोकपम मखा वाबगा खुराई कोलसोन अवांग लेकाय लाइरेंजम अवांग लेकाय अरगा हौरक कैपम सजीवा नंबोल लंसाई कक्सिंग अरगा लांगोल उरिपोक मैलो पोकपम संजेम्बम मया लेकाय अरगा तेरा मखों वाकई नीचे लाउटोक चलके अखोई आल सिंगसिदा इमुंग सिंगसिदा पी बम तक और ngasi October ki tang 19 lisingani ka kulumdoi numit asi khwaidagi hena Manipur ki puari da ningsingningai oiba amadi aikoina thoidokna latchagadaba numit ni amadi numit asi aikoina yamna khwaidagi hena significant oiba ngasi gi laidiba political dilemma asida yenga kanda ningsing daba yadaba numit ama oi maramdi Manipur si matam sangna Ningthoupan balibak ama oina leram laga loilam lebak oina British ki makha da leiraba matungda lisingam ga chamapan nifu ga taret ki August ki tang 13 da ning tamaba matungda hairiba 1948 ki June amasung July da 1947 da pass taukiba Manipur Constitution Act 1947 ki matungina June amasung July 1948 election tawraba matungda October ki tang 19 ngasi numit asida ihan hanba Manipur की स्टेट असेंबली से लिंखलगा महाराज बुद्धचंद्रना मागी वाफम थमलगा अदुमाइना हौदोखिबा नुमितुंग असिनी हाइरिबा नुमित असि मयामगी लुचिंगपुरे लमयान बे हिजम इराबोटना मतम कुइना मंगजखिबा मियामगी लेंगा खाइबदु मणिपुर दा लिंखतपदा नतना खा नोंपोक एशिया अमसुंग खा एशिया दा साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया दा इहान हानबा डेमोक्रेटिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ओइना सेंखिबा लैबाक अदु ngasi Manipur asini amadi numit aduda aikogi democratic apparatus ase aikoida lairibam tung da miyam gi power miyam gi shakti ase aikoida sinagiba numit ni laibak thibadi hairiba numit asida aikoina numit asibu ikai khumnabidana 1994 gi September gi tang 19 da namdana under duress da Manipur ase India da tilaba matungda aikoigi humbudra taruk suba asigumba ngasi gi numit asina Humudra Taruk Suba Manipur National Day Manipur की democratic ओइबा state असे सेम की republic असे सेम की नुमित असिगी सही हुमद्रा का मरी सुजलकपा हाइबदी भारत पुल्लबम तुम हुमद्रा का मरी सुजलकपा मतम असिदि ख्वाइदगी थोनिंगदब थौदोक मयाम थोकांदा मणिपुर से मचेत तानब होनरकपा मणिपुर की मियाम मरुइना मैतै सिंग सिंगरकांदा मैतै की हिंगबगी क्वेश्चन दा जेनोसाइडल किलिंग मयाम अमा conspiracy तौरकांदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमसुम कुकी लालहौब सिंगना ngasi Faobada yamna amana amabu collaborative oiba mong da changsi laiba khongjang asibu singnabo oina asi miyam gi tangdu leita danan lairaba ihan hana mai chakkiba mapam
torbungi amadi Waikurok tagi hauraga matang akogia Churachandpur ikauda Marian Party yang commander aduga Moreda loina makha tarakpada tongan tangon becheroda shugunuda mayam thokiba thodok adugi victim ado ngasi fawada hojik ase akoi tasengnamak makogi wakal ado karino haidana akogi assembly asibu ningsing jaga miyamgi oiba assembly amani khanjara kana numit ase akona pangthok charaga hairiba victimized tawraba adugumba akogi khulsing akogi laikai sing adugi mi maroina handakta laigidaba icha Hemanjit amsung luang bilin thoingambi anigi mapa amadi family mama sing mabok mani sing kauraga akoina miya mamang da makoina pamjaba wafam sing ado tasengna assembly amoina people's ki assembly amoina ngasi thammakanda akoi karam khongjang da mukhong thang sige habgi khanaba numit tu ngasi ne ana ngasi loriba warep sina makha ta na amuk akoina lekai khun khunimakta nainarakanda laiba November gi tang ahum haibadi Manipur na tha taruk hena India gi lanmi singi makha de seize tawraga thamiba fazal laga thamiba sigi tha taruk surokpo numit asida amuk aikoina lepnari warep sing se masi thabak oina onthok na ba aikoi khongjang makha ta na changchin jarakani aduga ngasigi October gi tang 19 asidagina November gi tang 23 haibadi lising samapan nifu da aikogi leiriba Manipur asigi ihan hanba State Assembly gi session famba hokba numit asi fawba se aikoina subjan jarakanda warep tha haidana aikogi oiba Manipur gi warep lobagi decision making gi process na taba decision making oiba aikogi pauche gi mio singa aduga political parties singa intellectual singa aduga makal kayagi laibiriba theater worker writers aduga art and culture da engaged or be mi myam haiba myam chi punchal kanda aikogi future amagi damakta aikogi political agenda loina political objective loina political demand se leigadaba Manipur gi political rights amadi legal status se kari oifam thokpage haibadugi matangda aroiba poshak ama puthorokna bokhona jabagi ngasi na khunma ba numine ana masigi numitchida mayamna maikai khudimaktagi lakpirakanda victim moiraba khunsing asina ngasi phongdokpiba masi mayamsi akoina tabirakanda makogi awaba sing adu kamai togna akoi punna khotna minarakanda madu sangdainaba nataga wakhainaba yagadage habdi matangda khanaba sida miyamgi oiba ihan hanba kuirabagi matungda Kumbudra Taruk Suba Manipur National Day habdi Manipur gi assembly ase linkat kiba sahi humdra taruk surokpa sida akoina amukhana miyamgi power se the power of the people haidana masida akoina spirit of freedom ning tambagi spirit se hapsil lakanda anisna pullakanda akogi laibak se nahona na amuhana akoi semin na natragadi upai leitre pambai leitre na khanjara kanda asigi thoram se pangthok saban the 18th day of October 2023 celebration committee of Manipur National Day we are organizing 76th Manipur National Day remembering and celebrating the spirit of freedom that was once enjoyed by the people of Manipur in the year 1948 and 1947. After Manipur was ruled by so many generations of feudal kings, we were occupied by the Britishers and kept for so many years as a colony. And in 1947, August 14, we got independence, and after that, we the people of Manipur, under the leadership of Hizam Irabot, we have already constituted the Manipur State Assembly, and accordingly, after the passing of the Manipur Constitution Act 1947, we have already exercised adult franchise in the year 1948, June and July, and after that, we were ready to form the government, and the first state assembly, Manipur State Assembly, not only for Manipur, this is the first democratic institution, we can say, in the whole Southeast Asia and South Asia. And so after that, the very state assembly was inaugurated with a speech of the Maharaj Bodha Chandra Singh in the year 1948 on this particular auspicious day, that is 18th day of October. And today, after these 76 years, we are celebrating this particular Manipur National Day with a sense that today,
the people of Manipur has been suffering for the last 6 months different kinds of atrocities, different kind of torture, especially where we have to suffer under the massive militarization of the government of Manipur and oppressive silence of the Prime Minister of India. So we do feel that it is the right time to have a People's Assembly today, remembering that particular day, that is 15th October 1948. And here we are today gathering all the families and all the villages which are totally evacuated from their own land and which are totally suffered and tortured for the last 6 months. And the families and the victims, they will express themselves, and we will decide what shall be our future course of action. And accordingly, we will decide, we will resolve, and we will collect all the proposed draft resolutions. Then after that, we'll decide in a closed door meeting, and we will declare it before November 3, because November 3 is the day on which the particular present oppressive silence of the government of India, it completes 6 months, I think, on November 3. So that is another black day, because it happens on May 3. So every third day of every month, we call it Black Day. So on the 6th Black Day, we are supposed to declare the agenda and the resolution of the people of Manipur.